Mengameli Cyril Ramaphosa sewuvumile ukuthi lokweselakala kwegezi ngalokuthi ucinyelwa kumonga kunemthelela lomubi ekukhuleni kwemnotho wakuleli. I-NPA ithi liphutha layo ecaleni lekubulala leleyamene nemuntu loneminyaka lengama-20 budzala lelimataniswa nekutholakala kwetidvumbu tebantfu labasolelwa ukuthi bebathengisa umtimba eJozi kuleli viki lelencile. Singahle sibe nabo champagne labasha bemqhudelwano wenzebe ye-Culling Black Label kulomnyaka. Phambilini lenzebe beyidlalwa i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs sukela yasungulwa nga-2011. Kwaba kuhle kuphindze nihlangane nani etindzabeni telulwimi lesiSwati la ku-SABC 1 lishonile mbukeli. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatholakala ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Mengameli Cyril Ramaphosa sewuvumile ukuthi lokweselakala kwegezi ngalokuthi ucinyelwa kumonga kunemthelela lomubi ekukhuleni kwemnotho wakuleli. Mengameli uthi uhulumende usebenza kamadima kuletha lushintsho lolutawucenza lokuswelakala kwagesi kuleli. Bekakhuluma ngalesikhathi ahlangane namengameli wele-Western Sahara lokuleli kutewucela kusekelwa kude bathole inkululeko bantfu base-Sahara. Uphindze wakhuluma nangendzaba yesiteleka se-Transnet. Kuvuka lekusasa njengoba lelive libona letinkinga letinyenti. Nalomuhla ekuseni linyenti lebantfu bakuleli livuke kude gesi. Lomuhla Mengameli Cyril Ramaphosa umukele umlingani wakhe wase-Western Sahara Ibrahim Gali. Njengoba Mengameli ethembise ukuthi lelive litawuchubeka lisekele Western Sahara uphindze utsenza tindzaba letimcoka telive. Mengameli Ramaphosa uthi lelive akusilo lodwa libona letinkinga temandla kepha uhulumende usebentela wetingucuko kusombulula lenkinga yekucishwa kwagesi. We are working very hard on our own energy reforms, and we're working hard to lessen and finally eliminate the load shedding that South Africans have been subjected to. We're fully aware that this has brought a lot of hardship to the lives of our people, but at the same time has had a negative impact on our economy, and that is why we are hard at work to ensure that we address our energy challenges. Ludzaba lolinkinga siteleka sase-Transnet lesithikamete kuhamba kwempahla ngemvila yetimela tikhumbulo taselwandle saphinde sathikamete tinhlangano tetimcoka temnotho kufaka khasi timboni tekulima netimayini. Mengameli uthembule tinyathelo letitsetfwe kufikela nyalo kazi unethemba lutsi sathawu nayo yalandzela njengoba isangakavumelani ne-Transnet. Mengameli uvalise khatseteka kwakhe ngalesiteleka se-Transnet. We are concerned about the Transnet strike because Transnet is really the artery, the main artery of our economy. And the stoppage of work at Transnet impacts negatively on all sectors of our economy. Usenjalo Mengameli usanza kubuya Saudi Arabia lapho beke usoma khona batshala imali. Tiphasimandla lase-Saudi Arabia yathi Ludzaba lekuhamba kwempahla ngetikhumbulo taselwandle. Kepha Mengameli utibophelele ekutheni Ludzaba litawufakelwa tibuko. Emaveni amanyenti asebenzisa tikhumbulo takuleli taselwandle kuthumelana kwemukela impahla kulamanye emave. Sihlalo wekomidi lebukene netekuxhumana eParliament Bosihlanu utiphikile tinsolo tekuthi kude tinhloso tepolitiki kumisa kucokwa kwebhodi lensha ye-SABC. Lenhlangano lesakatala sive ide ibhodi kulandzela kubambeleleka kwekucokwa kwalensha njengobe kusendiwa luhlelo lekuhlolwa kwalabo labangenela luhlelo lekuhlolwa lwati lwemsebenti. Ikomiti ithi ngenxa yeziganeko ezidlulileyo ayifuni kubetha ngoyaba ichonge abantu abangakhange bafumane iziqinisekiso zokulungela kuba ngamalungu ebhodi. Ithi nakuba ifuna le nkqubo iqosheliswe ngokukhawuleza ifuna bonke abagqatswa bavavanywe ngabezobuntlola. Ithi ukuza kuthi ga ngoku i-arhente yezobuntlola ikhuphe iziqinisekiso zabagqatswa abali-17. Is no political intention to stall the process, but it has been a prudent decision by the committee that they would want to have people who have been vetted, and this is part of responding to some of the problems that have been raised about entities of government, including the SABC on state capture.
Amanye amalungu eParlamente ahlabe imibuzo kwixesha lekomiti eqale ngalo ukwenza lo msebenzi nakuba ibisazi kwakudala ukuba liyaphela ixesha lebhodi endala. It's common knowledge that the vetting system is way behind. Thousands of cases where they still have to do vetting. So there's an inevitable delay. Why did this committee not start the process much earlier? Let us just wait for the process to unfold, and after that then we will proceed as such. Ikomiti ithi iza kuchonga amagama abantu abaza kuba ngamalungu ebhodi xa kugqitywe inkqubo yokuba bavavanyelwe ukulungela lo msebenzi. Amagama abagqatswa abali-12 aza kuchongwa aza kuphunyezwa yi-National Assembly phambi kokuba athunyelwe kumongameli abatyumbe. Tinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. I-NPA ithi liphutha layo ecaleni lekubulala leleyamene nemuntu loneminyaka lenge-20 budzala lelimataniswa nekutfolakala kwetidvumbu tebantfu labasolelwa ukuthi bebathengisa umtimba eJozi kuleli viki lelencile. Ithi kudzingeke ukuthi lelicala lihlehliswe njengoba yehlulekile kwenta luhlelo lwekufaniswa evikini lelencile. Ummeli wembuso Tshepo Mahange kaMzizi uthi lo msolo wale kwenta luhlelo lwekufaniswa ngaphandle kwekuba khona kwemmeli wakhe kepakhanyiswa mkhange lomele lo msolwa ukuphikile lokho wathi sizathu sekuthi lo luhlelo kufaniswa lungachubeki kungukuthi lona lobekumele achubele lo luhlelo abengekho aye esondweni lekungilekucansule manje. But you haven't done your work yourself. You are asking me now to order that. It means you haven't done your groundwork yourself. Limiswe kwesikhashana lelicala kude bashushisi bafake isicelo sekususwa kwebasolwa ejele laseJozi bayiswe estation semaphoyisa lapho kutawubanjwa khona lo luhlelo kufaniswa ngalihlanu. Phindi Mjonondwane we-NPA uvumile ukuthi umshushisi bekangakatilungiseleli. We should have prepared better for today's court proceedings. We knew the kind of applications that we wanted to bring, but these are the errors that we will be able to correct amongst ourselves as the NPA and the South African Police Service. Njengoba kuchubeka kwalelicala kubambeleleka inhlangano yebantfu labathengisa umtimba iphindze emagameni ayo lathi umbuso awubanaki ngalokufanele. We are quite disappointed to say that, we feel like the police are not doing, especially those that are handling the case, are not doing enough. Ludzaba luhlehliselwe kuleli viki lelitako ngalwesibili kude kufakwe isicelo sebheli. Ummeli lomele umsolwa wekucala kuya kuwesithathu kulokudutshulwa kwebantfu ngebunyendi enzaweni yetshwala lebitwa ngenomzamo uthi labasolwa bashaywa ngemaphoyisa kanti kuthathwa titatimende kubo phansi encindzetelo. Labasolwa labasihlanu bebabuyele enkantolo yesigodzi e-Orlando njengoba babukene nemacala la-10 ekubulala nalamanye la-6 leyamene nekudubula lokwendeka ngenyanga yakholwane. Babili bakuleli kanti labathathu baseLesotho. Ubuhlungu kulabo labasinza ngalelo langa uma balikhumbula. Africa sonzaba ukhumbula ngalelo langa lenhlekelele. Ukuthi abantu bakhona bavele bangena nje bantu bakhona zange bakhulume zabacele fokoli. Bangena nje sizidlalela isinuka, abanye beziphuzela amatshwala, bavele bangena bashaya isibhamu kuphela. Lemenye imindeni yalabo labalahlekelwa imiphefumulo ithola amatima ukuthi imukele njengelicala iphindze lahlehliswa. Ummeli wabasolwa labathathu kusuka kwekucala kuya kwesithathu uthi labasolwa bahlukunyetwa ngemaphoyisa. My clients are also complaining of being assaulted by the police, and they were never provided with any medication except for Profen or Painamol. That weekend before he appeared in court after his arrest, he was assaulted by the police who arrested him, and I have also taken a statement that he signed that he's not sure what's contained in that specific statement. Ngesikhathi baphuma enkantolo labasolwa bahlangene emphakathi lobuthukuthele ugane lonwabo. Lelicala liphindze libiyele enkantolo mhla tisiphohlongo kule nyanga letako. Likhomishana letelukhetfo kuleli lithatha isikhundla sekuba ngusihlalo wenhlangano yengameli telukhetfo emhlabeni wonke jikelele kule minyaka lemibili letako. Kanti lokhu kutangemuva kwekuthi leli khomishana liyobe libambe umhlangano wesihlanu wetinhlangano letingamele telukhetfo emhlabeni. The
Umhlangano lomkhulu wesihlanu wetinhlangano letibuke telukhetfo mhla wonke uyohlala kokuqala e-Afrika kusukela i-Association of World Election Bodies yasungulwa. Kuluzele itinhlangano letibuke telukhetfo leti120 letivela emaveni emhlaba. Leli komishana liyothatha lesihlalo sekuba ngusihlalo walenhlangano kulandzela ukuthi libe sesihlalweni sekuba lisekela kule minyaka lemithathu lengcile. Of course, in our time of chairpersonship, there are certain strategic things that we want to achieve, amongst which each is electoral scholarship. So we're going to be working with South African universities to grant senior degrees in election management. Luhlelo lendiwe luvete ukuthi insha yothula tinyawo mhlonge jikelele uma kumele ivote. Nyakenya kuleli live kwavota abantu angu-8 million kulawo bangu-26 million bebabhalisele ukuvota. Le nhlangano itakubuka kabanzi nalokuthi ungasombululeka njani. Njengoba le commission yakule live lengamele telukhetfo itawuqala umsebenzi wokuba ngusihlalo, itawuphinza ibuke kabanzi lolukhetfo lwa 2024 lolutako. Ubutiwe ukuthi leli commission ngeke litithole selemisebenzi longetulu kwemandla. It will be, but there are ways to mitigate that. We will be building sufficient capacity within our structure to ensure that there is undivided attention to this important international work without negating and detracting from the work that we need to do to prepare for 2024. Mengameli Ramaphosa yena mengameli phambili Thabo Mbeki bataba ingcenye yetitatanyiswa kulo mhlangano. Bukele Tindzaba telulimi lesiswati la ku-SABC 1 na usanza ngena siyakwamukela tisekhona sichubeka nato. Inkantolo yamanje yembombela eMpumalanga iphinze yahlehlisela kufakwa kwesicelo sebail saSipho Mkhatshwa kuleli viki lelitako ngalwesibili kude ikhiphe sincumo. Mkhatshwa uphinze wafaka lesicelo ngekuthi athi unemininingwane lemisha leyiqiniso kuvele ukuthi lelicala lalomsolwa lekudlwengula lisusiwe ecaleni lekubulawa kwaHillary Gadi. Mkhatshwa, Filmon Lukhele, Mduduzi Gama kanye na Rasi Nkuna basolwa ngekubandzakanyeka ecaleni lekubulawa kwaGadi. Sitfumbo saGadi satfolakala endzaweni lapho kutshalwa khona tigodvo ngaphandle kwembombela ngemuva kwemalanga lambalwa abikwe njengomuntu olahlekile ngenyanga yamabasa. Basolwa labasihlanu labasolwa ngegagandlela umfati loneminyaka lengu-45 budzala waselokishini lasemhluzi eMiddelburg eMpumalanga bathi bahlela kuvetela inkantolo ukuthi abanacala. Labasolwa labasihlanu labalinganiselwa eminyakeni lengu-16 kuya ku-23 kutholakala ukuthi ngathi badvonsela lo mhlukubedwa egumbini lelithide bamgagandlela busuku bonke ekucaleni kwalomnyaka. Bacela lenkantolo ukuthi ibakhulule ngebheyili njengoba bede emacala labake bawenda phambili. Munye walabasolwa ungumfundzi lofunza libanga lekugcina esikolweni. Ucelele inkantolo ukuthi imkhiphe ukuthi atokhona kulungisela luhlolo lwakhe lwamatriculation. Inkantolo begcwele iphuphuma takhamuti emacembe epolitiki kanye nemalunga emndeni wemhlukubedwa. Kepha baceliwe ukuthi baphume enkantolo njengoba lelicala belithethwa ngasense njengoba munye webasolwa angumntwana. Labasolwa bacelele inkantolo ukuthi ibanikete ibheyili bathi basebenzise ngemaphoyisa ngalesikhathi baboshwa. Bathi bona bamsulwa bafuna ukutshela inkantolo ukuthi abanacala. Emalunga emacembe epolitiki athi labasolwa abanganiketwa ibheyili. Asilwi nomuntu and we are not against umuntu. Thina we are against into eyenzekile esizwile ukuthi this case yi-rape eyenzekile. And kuloko thina sibomama vele si against izinto ezifana nalezo yi-GBV yi-rape vele lapho siyayijamela ngezinyawo. I feel they're just trying to play with our minds because of if you can hear the testify from the investigating officer, they have arrested one person, the first suspect. He is the one who pointed to other suspects. Lesicelo sebail sihlehliselwe ngalesine kulandzela kucinywa kwagesi ngenhloso yokumonga. I-IFP imise emsebentini emakhansela lamathathu kumasipala wasemsinga enkabeni yesifundza saKwaZulu-Natal. Kulabo labamisiwe kufaka ekhatsi sodolobha Mletheni Ndlovu. Ndlovu nabonogada bakhe lababili bavele inkantolo yamanje emsinga itolo emacala lahlukene la Tindzaba. Labasolwa bakhululwe ngebheyili.
Kulomfanekiso oqoshwe ngomakhalekhukhwini ikhansela le-I-IFP uLungisani Ndlovu uzwakala esola imeya yasemsinga ngokubahlasela yena kanye nomlingane wakhe uSiyabonga Magubane. uMagubane washona ke ngesikhathi behlaselwa bedutshulwa. Lesigameko senzeke ngenyanga edlule. I-IFP isimumisile ke uNdlovu kuyona yonke imisebenzi yeqembu yabe isimyalela ke nokuthi athathe ikhefu emsebenzini wakhe kumasipala. Lokhu kulandela ukuboshwa kwakhe uNdlovu. The mayor of Msinga and his 2 bodyguards appeared in the Msinga Magistrates Court on various firearm-related charges. The mayor was granted bail of 10,000 rand, while the other 2 men were granted bail of 1,000 rand each. They were advised not to interfere with witnesses. I-IFP ithi isinqumo sayo ngalolu daba sizokuncika ke ekutheni amaphoyisa yikuphi akutholayo ngesikhathi enza uphenyo lwawo. Abasolwa bazokuphinde bavele enkantolo ngenyanga ezayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Kunesiphakamiso sekuthi tinja teluhlobo lwema-pitbulls tingasafuywa njengetilwane tasekhaya eNingizimu Afrika ngenxa yebungoti bato kubanikati bato nakumalunga emphakathi. Sikubutile ukuthi uthini umbono wakho mbukeli kuloko. Ayicana msazi ngiyavuma ama-pitbull awangabe safuywa manje ayingozi kakhulu emphakathini. Yabona nje baningi kakhulu abantu abasebelwe ngama-pitbull babuye ezibhedlela. Isiphakamiso esihle impela lesi ngoba kukhona abantu engibaziyo abaningi abayifuye lezi nja. Into ebalekile ukuthi uma uyifuyile uqinisekise ukuthi usithengele ukudla kwazo futhi uyaqinisekisa ukuthi zidla ngesikhathi okuyisona. Lolu hlobo lwezinja kufanele manivalwe ngempela ukuthi zifuywe emakhaya ngoba zibukeka ziyingozi kakhulu. Uma ungathi uyabheka igameko esezizenzile la khona kuthiwa zilume umuntu kugcina kuyinto engalawuleki futhi zingiluma kabuhlungu ayikwazi nakudedela. Owami umbono omsasi bendisithi mina ezizinja mazingaphelisa apha eSouth Africa mazibe khona kodwa zisetshenziswe ngamapolisa namasotsha kuphela zingabikho emphakathini eluntwini. Lana ngumbono wembukeli i-SABC ngeke ithweswe ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashele ezimakethe zetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Singahle sibe naboshambeni labasha bemqhudelwano wenzebe ye-Calling Black Label kulomnyaka. Phambilini lenzebe beyidlalwa yi-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs kusukela yasungulwa nga-2011. Emaqembu lamane atawugqutselana ngelilanga linye tukwemidlalo lemithathu. Imamelodi Sundowns itawutfolana yetulu neMazulu kumdlalo lowandvulela emancamo ukuthi ke i-Kaizer Chiefs ibukane netimbangi tayo takadzeni Orlando Pirates. Yonke le midlalo itawudlala mhla tilishumi lenyanga letako. Lo mqhudelwano we-Calling Black Label ukhombisile ukuthi ungololo hamba embili kubathanzi belibhola letinyawo kule live. Lo mqhudelwano wasungulwa kule minyaka lemfica lengcile kepha umange ube khona nga-2020 na-2021 ngenxa ye-COVID-19. Bewahlale aphele njalo emathikithi nakumele kuhlangane i-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Onke amaqembu latawube yingxenye lomqhudelwano avotelwe balandzeli. I-semifinal yokuqala iyodlala 9:30 kanti yesibili idlala 12:30 bese kuthi emancamo adlala ngesimbi yesihlanu Tindzaba. Nanoma nje leli qembu le-Kaizer Chiefs lihlulekile ukuthatha Tindzaba kule minyaka lesikhombisa lengcile. Lokho akasho lutho nje likhombile ukuthi lingulelo lilandzelwa kakhulu kulandzela ukuthi lithole emavoti lamanyendi. It is so simple. All you do is you give people the power. You say, who do you want to see as your starting 11? And we've seen a huge response. By the time we selected the teams, we'd had 1.4 million votes. I-Chiefs yofuna ukuthi ivivinya ngale midlalo ye-MTN 8 ne-Calling Black Label kude ukuthi ibuyise sithunisa sawo sekwatiwa nje licembu belithatha lehlangana nako ngaphambilini.
Noma kunjalo boshambeni be-DStv Premiership iMamelodi Sundowns nayo ngeke iyekelele nje iyofuna ukuthatha lenzeke kulamaqembu lamabili aseSoweto. I think this is a trophy that Mamelodi Sundowns will want to win, and we all know the culture of the team. They want to win everything. I know it's been long since they won any trophies, but they have another opportunity which I think they will grab it with both hands. Kepha lamaqembu lamabili angeke abukele phansi licembu laKwaZulu-Natal AmaZulu FC. No time to relax, no easy games. You know, weekend is the semi-finals. Once off, another opportunity to go play in a cup final. Lamaqembu latawudliwa kuma semi-final angeke adlale umdlalo ophelele kude kuthi kwateke ukuthi ngubani wesithathu newesine, kepha kuyovele kuyiwe kuma penalty. Tindzaba akupheli kuphela isikhathi ekuqala lapha lomuhla siphinde futhi sihlangane ngalokudako ngapha kokutolo simo sempilo siyalandzela.